खुलुमका जतन ताई तिनी प्रेस मीडिया नरम फाइमानि बागै तिनी ताम बागै कक सलाय di mari hin kan kabo no kaisa belai nangkuk mani important issues issues ono tino जों सारा त्रिपुरा गनांगै बामनो एवेयर खायदे नाव खाइन बय तिनी मारि hin mani कके अमतिसे सिनी जे इसु नुमानि ताबु ताकाइसा सिनी जागा लैंड जे टीटीसी एरिया नि लैंड बाहायके जनरल एरिया वो डॉक्यूमेंट में प्लान नाइ डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंटेशन खायनाय तंगमानि आपन तिनो तिनी कक सलायनाय नि मारि hin mani ताबु जों साइमान मिया थांगै आगि बो इसुं जा तामगा के ताबु काइस पीआरटीसी जेफ्रु परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट त्रिपुरानि खाइन थांगा कानो तामनु गारो जों माखलाय एसडीएम नि होइते बा एनआईसीटी आमो ताबु पूरा डिजिटल उकइरु नि ताबुंखा ताबनु मानि गाके जेफ्रु 2017 आं पीआरटीसी एप्लाई खालायका पीआरटीसी एप्लाई खालायफ्रु आफ्रु नुनुखा जे सिनी जें अलागतला ब्लॉक नि ताबु अलागतला ब्लॉक नि चारटा बिसि दं राधा मोहनपुर वेस्ट राधा मोहनपुर दुबसारा ताइ बर्धमान ठाकुर ओ चारटा बिसि पीआरटीसी के सिन डॉक्यूमेंट का बक्स सुंगामो जनरल हिसाबै रिनु ग्राम पंचायत नि नाय के एडीसी तो ग्राम पंचायत मानिया एडीसी एरिया बारे नो विलेज काउंसिल गाव ग्राम पंचायत नि मांगै दं हाबर गाबो पीआरटीसी जेफोर आं सत्र क्लाइन थांका आबुनि आं मानि फैकाम दिखे जे ग्राम पंचायत नि नाय गाबोनि या गलबो सेम अ बसरन जो मामानि या गलबो आं एसडीएम नो कंप्लेन खालायका फ्रु बनो साका के एसडीएम निजिनो बो चिठी रखानो जेबो बनि बुलुंखा ताया बनो रिफ्लेक्ट खालायदे नों फुंनि नाय आ सेम बसरन बो एक्सेप्ट कटाल के फ्रेश पीआरटीसी अनुरि होपिउ काबरो आफुके एडीसी विलेज काउंसिल हिन रहका राधा मोहनपुर एडीसी विलेज काउंसिल हिनि रहका आमो आफ्रु रिजल्ट उनथांका इनके ताबुक ताइके से ताबनु खांका के थानायो पयजना द बसर 2024 सिनी ओ अलागतला ब्लॉक नि बर पीआरटीसी क्लाइन थांका सेम ताबुक ताबनु खा ग्राम पंचायत हिनि नाय नुजाउखा रिफ्लेक्ट थाइजाक इनके आबनो तीन मिया जे एप्लिकेंट रक बाय थांगैनाय एसडीएम थांगै कक सालाके बनो चिठी रका प्राय आरे घंटा आं कक सालाके बाय एसडीएम रबाय एसडीएम प्राय आरे घंटा कक सालाके इश्यूज नोट नै कमट अलरेडी 2017 से ननो साजा जुदि बनि क्लरिकल मिस्टेक तखाके बन डेटा और फुयान रखा आमो जुदि क्लरिकल मिस्टेक अलरेडी सादा नो रेटिफाई खालायनाय किन्तु सेम रिपिटिशन फिउ गतामो 3 बছर 4 बছरनि पराय नो सेम दं मिया डेटा कलेक्ट कलेक्ट खायनाय मानि 2022 बा सेम ग्राम पंचायत नि कासरी रोका 2019 अंकाके 19 अंकाके विलेज काउंसिल नो आफ्रो आमबो आन रतम प्रूफ आमनि गामो हाके नटा मंखा मिया कक सलामनिया गलबो बरो बासु चेक खालायनाय क्या सु आर्गुमेंट बंग लायका इके आबो ताबुक सानाय मनके हायनो जतो त्रिपुरा नाय तंगनाय र ताखौ खरो नाय तंगनाय र नरनि पीआरटीसी नर चेक खालायनाय दि नंनि पीआरटीसी ओ ताम सिजा ग्राम पंचायत ना एडीसी विलेज काउंसिल जुदि ग्राम पंचायत इन तंखांके आबनो थाङै एसडीएम थाङै नर कंप्लेन जुदि इके खां बाय गरं मानो ताम बाय इके एडीसी एरिया वो कुनिफोर ग्राम पंचायत इंगि मानिया गामा जनरल सिं खबजक थांका जोंनो ताबु सिनि जे अलागतला ब्लॉक चारटा विलेज काउंसिल अलरेडी जनरल काउंसिल नि मते हंकाके गामा हाई सिस्टम बाबे सिस्टम खालायनाय सुनो जनरल एरिया प्लानिंग दं किन्तु सुंगाबो अनअवेयर जों सेमिया बरर हानबो तिनि एवेयर मार्क खालायनाय नायमानि काबनो ताबुक साका ताबे एसडीएम नो चिठी रका एसडीएम बर चिठी रहतु डीएम नो अमो याबलां डीएम नो चिठी रनाय डीएम नो कक खालायनाय इश्यूज नोटिनाय आमतो वाइसे वाइनिया जों चेक खालाय दंइसि ताम मियार बरबासु नायमानि ताम नुखा आरो जुदि एनआईसी बार बनि पोर्टल नायखाके सर्विस प्लस नि पोर्टल थाइ नायखाके जों आरो टाइप दं बो टाइप नि एडीसी एरिया नि सिनि एडीसी एरिया बो कसगरि बुमु जनरल एरिया नि बस बुमु खबजाक बनि सिस्टम अब कंप्यूटर आं थाके लांजाय दं गाहायनि बाबिनो
borok kok salai mani yak lo borok chithi rona ton sau tabu bong thani bo borok khemi yabo karo NIC ingka bo kaisa digital computer dia jeb system khemani am borok verification khanen daily bo ma pat onai amri haken senior mo je tlangjak tomni sing saimani tabu PRTC ingka jon sain kaisa nangkumani important document singamo saimana nam almost singno sanai saya je PRTC singno sanai saya nung bo jani borok tabu PRTC ADC village council ni to ang ADC area borok gram panchayat na nang general area ni borok tamne PRTC ingka jon sain nangkumani document je singno identify kle nung bo area borok nung ke schedule tribe 6 schedule area ni borok da na 6 excluded TTC ni part ni borok among ka PRTC singno saw ka amoi PRTC ng nangkumani belai important document hani bagino joto aisa hanu hai sapiro takku bukhuro no nai tongnai rong no ni PRTC to norok kisa check khlai di PRTC tam sejak gram panchayat sejak na ADC village council judi gram panchayat thini sejak tongkhangke nor abro thangi immediately complain didi SDM abro thik khlai nang thung tai nor ama kurungi manu oisus noti judi non tongkhake hambai Mia je SDM by je kok salakya ke isu bok he tam answer kana je nang SDM male obonti isu ti kok salai manti SDM by pula SDM by ang vice office thangpru isu khana frang formal babe ya malake obono saka bono buku by ke mia thangka ke bo don layen hin sau ke mia ga kang formal babe chithi lagi thangka je application utlang thangka thangi nai mani SDM to ungkulia naika chithi naika kana bo bini o meta no bo additional SDM ri hoka ke additional SDM tui pheke bin do kok sala ke bai gang bono sungka om ba ke ngman boro wasuk bong then jawab kring dom khuk per lagya also clerical mistake kana am simi sai tong sim ta chanang ya tabuk tam sang additional SDM ya om to tabuk to problem to mo sible suru solve khair ka pakhina bole resolve simi khair ke solve simi khair ke pakhina bole asa simi solve bo solve khair nai ni bobin option no rihin ka khaita man nai ni boro option sab sar sa mania omo tabu DM se mar ho nai boro DM no chithi mar ho nai boro dijin sai tong kha sing mania bo bong system nus nu jagya reflect la bong system je Ralamunpur ADC village council hini nai je olo dablo ni amo a sumunai kha bong ni jeta system computer system reflex klaya je sing ADC area borok khani nai ke borok mania bo ke tabu ko khangka bono je fru data input khlaidani system o data to sab roba office no tun thango ke o je borok kha sabi je ADC area ni borok ma ADC ni nai ke amo system o unglo sab to amo system babe no borok khlai tongmani am theke nugjabu they can all the system data input khlane to tabuk NIC data ni sakan PRTC ni to tabuk alda moto sel inga bor abor hona sakan bor to obviously nai bojani bor no hona yabo inga sab roba data je abo ADC area da ADC area ni ya general ni am to bor no rohobli tabuk amono bono ko bo sakan bor to kuno jawab kri suru clerical mistake kana kok sala gamti kwaita ko tong hun so borobo ke tabam DM no borobo DM no sama patok nai abon tabunin nai mo khatam mo je borok to maya nai DM ni ya ko sia farza khangke obonti tam khain tam wansung tongnin tini obonti na omorong ka genuine issues ke mo TTC area TTC area bangke tahu gram panchayat ni mania habe all issues no borok jasper map borok ma rohna DM no sung abo thai DM ni thani ko bosanai DM no chithi ripinai abon ya glo borok khunu khlai sukliya ka bas sung andolon khnai nung to khorosa TSF ni express din mo sa jangke abon te kuno bus khangla ko kuno andolon ba aba haida kuna hang to obviously sung all issues ro omorong ka sung TSF board nahnai all issues ro no
তাই চেক বো খাইনাय बो एरिया आं कन्टेक्ट दाना दं ताबो कयेकटा डिस्ट्रिक्ट रगो आरो सिनजाक रक बाय कक साविनाय बंनि पिआरटिसि चेक खालायनाय बायनाय बंति कारण मोर बिलाय इश्यूज सीरियस इश्यूज तामाय बेके पिआरटिसि नाकुमान डकुमेंट मोर बिलाय सीरियस इश्यूज तामाय के पिआरटिसि का इम्पोर्टेंट डकुमेंट बस इननो सानै सैया नों ब जागनि बरक बरगिया ओ इश्यूज बिलाय सीरियस मोर बिलाय सीरियस के ना हारो कारण om hakin system alde slowly olo ka ke tamnai norba general area borok sibla amo general area se already recycle nai borok amo thik lai jagi hanka ke tabuk baksa tong ko song lokurok obo isuno saiman phono khorang ti sana reng yang tong hankai nang personally physically thangi borok no chumana ne am bhairo ko roman pung abono ang sawom jara joto luko tonai rok kabang borok saimiyang tomanu borok thangra gebong tomanu nora ang mai gerengri an contact number hori nai nong ni media ni bisingti nong an contact number hori nai gereng mano nong nora judi onte same issues khai tong ke nora ang mai gereng hodi ang nong no physically oite je mansak chubanai kok satina khon bebak jang chubanai amano guide khlainai baike nai nyabo han bagi o issues rok no norok judi noni piartisan check henedi o piartisan check khemen yang non same gram project dong hangke norok angbai kerengi mano ngya ke norok nijini SDM thangai SDM kok salai mano